ngai thatu zong song te chibai levek ule tun thum kan video chu English Bible lopian dan soizauna ani dona video te laikin milo hype sak vele don nia kumzabi sompalina malam kha chuan English Bible le lin an nei ngai lova chunglai chuan Bible bun nung berpo hi zia ina om dei to ani hetianga English tonga Bible chiar tur nei thei tur hian ol sam taka lo thleng mai ani lova ring ti huai sen mani nun po hlan tu te thil ti angayani Latin Vulgate atang hian han soi tran ta ila English Bible lo pian chuana hi Latin Vulgate ta ain trana Rom kho bishop Damascus chuan Eusebius Hieronymus tunlaya Jerome kan ti tak hi Bible hlui Latina anlo le lin ve sang te ennona endik turin aruata kumsom ni pathum nuwa chuan Jerome chuan na hau tak mai chu edi zali panga khan azo theita a he Bible le lin minga hian Vulgate Bible emo Common Bible emo tia hriat alo ni ta a achan chu ni tina trong man ber Common Language Latin tronga zia ani wangania Jerome Vulgate Bible hi Catholic Kaushan ten officiala Bible an nei chhun le Europe rama Bible le lin larber alo ni ta ani kumzabi sompalina tanga sompasari na thleng khan missionary ten Roma trangin British ramzong songa Christian na anron thedara chunga an Bible man ber chu Jerome Vulgate Latin tronga zia hi ani chu wangin he Latin Vulgate hian kumzabi sompasari na tanga somparet na thleng kha chuan England rama achung nung berani van doi thlak takin lekha thiam chin chawin Latin tong chu an chiar thiamin an hre thiama mipui tamberin pathian thu an hriat na hnar ber chu sarmona changle pui thiam te chanchin te dor muna sa khothil ti te thingker le biak in bangle dar halang cheina te atangin ani Bible thu sap trong English le lin chuak masa han soi zelila sap tronga Bible thu handa tumna hi alian lutuk lo hle thina kumzabi pasari na vel khan paragraph then khat le thu then khat te chu Latin Bible atangin Anglo Saxon le English trong then khata le lin tumna alo lang chho tran chau ani Wycliffe Bible ti chua ani lai hian khol chutna printing press mu chua alani lo wangin a copy siam turin harsa tak le ha thlak taka kuta zia vek angaya kutzia copy te chu aman po ato ma minaran tan chuan nei ve phak chi po ani lowani ko shana thu nei tu te chuan Wycliffe Bible chu an soi sel ngala Latin trong thiang hlim chuan mi noi nung te trong maksak tan hian kong a hon chuan mi mol le lekha thiam lo ho hian pathian thu te an ti bor bang zovin an hril fia theilo wang ti a hlo omani ko shan thlir dan chuan ko shan thu nei tu te le rin na dikatan Wycliffe Bible hi thil hlo omani ko shan chung changa po pui thiam rong bol tu te chuan minaran ten an bol zam mai an ni ta an ti ani Wycliffe Bible chiar tu le thedar tu te chu an manin an hrema a then te phei chu thinga phuar betin an hal hlumani John Wycliffe ngei po kumsang kha zathum somret pali vel khan ti du da na athita a ma se heng thu hian ko shan mi puite ati thin rim a athi nu kumsomli palia arwang chu phorle in an hal rala awap chu swift luya an thedar ta a Wycliffe Bible hi kumzanu fa chung chu English Bible om chhun ani nge ani Father of the English Bible chungchang han soi le ila English Bible lo chuana a apuipa soina anyang chu kumsang khazali somnga parukhan Johann Gutenberg printing press chuan lekhabu press a chut masak ber Latin Vulgate copy Gutenberg Bible anti chu ti chua ani veta a chutia printing press alo om ta ka wang chuan Hebrai le Greek a tuina thar nein mani trong in Spanish te Italian te French te Dutch te German te le lin chak na alo chuak ta ani England rama chuan William Tyndale Hebrai le Greek lama mithiam chuan Latin Vulgate atang ni to lova original trong bul Hebrai le Greek atang nge ya sap tronga Bible le lin chu trul ti na alo nei ta a
mi puite hian pathian thu a engpo hi an mani tong nge ya an hriat ve nan chan vo an nei ani mi te hian mani tong nge ya mu theya pathian thu te hriat thiam thei tura ol sama da ani ma chuan mi puite tan thu dik tak hriat ve thei ani thin lo ati ani hemi ma chuan bible hi latin tong rom tong hlui ani tlat si ani trum khat chu tin de la chu in nialna hmuna atel ve a chuta chuan mi pakhatin heti hian atia bible hi english tonga lelin hi pop tel lawa om a in a thalo zo kani tia soi chu tin de la chuan changin a tong kam ming thang tak pathianin kanun na hi min zuwa chuan kum tam tak kani ma in tlangwal leileta chhor thin hian nang a in pathian thu an hretam zo kang ti in pop le kai hruaina hi ka chove ti in a chang le tani kumsang ka zanga somni pathum khan tin de la chuan london bishop Cuthberton stala puina chu adila ma se english tonga le lin chu a khap sak ani ta thowa ti chuan tin de la chuan england ram chu kumsang ka zanga somni le pali khan a chhuwa san ta ani kumsang ka zanga somni panga khan aruk te in thuthlung thar grik tonga tanga ha le lin chu german rama azo theita a ma se khola chutani ma in thu nei tu ten an hre chuaka thina chu pumpel ramin kumsang ka zanga somni paruk february tha aloni chuan copy sang thum kholin an chu theita ani ti chuan thuthlung thar english a chhut chu alo omta a copy engamazat england a aruka tollu ania english ko ran thu nei tu te chuan chung le khabu te chu man na thu pe kan chua chung copy te chu halral an ni le ta a tin de la chu german rama om rengin thung thar english a chhut chu a be renga england rama thu nei tu ten an mana an ti chiat thei aya chakin a thon lut renga tin kum sang kha zanga som thuma tanga sang kha zanga som thum pakhat chung khan tong bola tangin thuthlung thar then khatte a let ling bokani kum sang kha zanga som thum panga mei thla a tin de la chu ruk boni in Flanders a tan tir ania kum sang ka zanga somthum paruk august tha a thurin dik lowa pu in thiam lo chantir ania hemi kum vek october tha alo ni chuan tin de la pasal tha le tumru mi huai sen chu thinga na taka phuar betin an hal hlum ta ani athu soina nung bera chuan lalpa england lalpa mi thi han timeng ram te ati ani tin de la na tho hi aro puin hriat reng tla kania chuwang chuan father of the english bible tia ko ani pha ta ani ahnua english bible lo chuak te tan po tin de la hi atangkai hlea entirnan king james version a po hian za som ko hi chu tin de la thuthlung tharbu ami lak chua ani english bible khola chut masaber han soile ila the converted bible william tin de la na chu a tho puile mi thiam miles converted lan a chun zom zela converte la hi letling tu mai dilovin endik tu le siam thatu editor po ani telboka tin de la thuthlung tharbu te po en non sak kania tin thuthlung hlui a zo man tak lote ati zo sak bokani heng thuthlung hlui bu te hi ani chuan hebraya tang nilovin latin le german atangin a letling thunga ti chuan english bible pum hlum khola chut masak ber chu kumsang ka zanga somthum panga khan converte la chuan a chhuwa ta a chuti lai chuan england a politics thil le sa khuana thila thil danglam na satak ka thlen wang po anima na tin de la anglo takin converte la bible chu pomtla ka hmu anita ani kumsang ka zanga somthum pasaria converte la bible chut non alo ni chuan england lal Henry pariat na chuan rom ko shana pop thu nei na nen chuan in mil lo na an nei ta a converte la bible chu obbe ni to lova sem dar a phalta ani ti chuan tin de la thi nu kum khat leka a tong nu nung ber kha a hlotling ani nge yang converte la bible ma se tin del an ti de vek chu engma hlo om na om lovin england a ti chua alo ni ta ani English Bible masa dangte han soile ila Matthew Bible kumsa ka zanga somthum pasari kuma converte la Bible chut voi ni na ti chua ni rual khan English Bible budang ti chua le ania he Bible hi Matthew Bible Matthew's Bible ti a hriat ania a chan chu Thomas Matthew ron ti chua ani wangani ani na taka chuan
John Roger tin de la tho puipa na tho tin de la Bible te ennona aron ti te ani bera tin de lan a tho sa Genesis atanga Chronicles panni te zona tele thuthlung thar pum pui azawaya 65% chu tuna chuan bukhata ti chua alonita a tuna English Bible butam tak hian he Bible hi be chan bul bera an mang ta hloma ti chuan the Great Bible ti te the Bishop Bible te the King James Version tingei po hian he Matthew Bible hi an zawain be chan beratan an mang hlomani the Great Bible han soile ila Converdale Bible le Matthew Bible te ti chua aloni ta ka chuan English Bible chi ni print chua aloni ta a mithiam then khatin Converdale's Bible an du lova a chan chu apuma trongbul original language atang veka siam ani lo wangin ani chuti lai chuan England ko hrana thiang zau lo deuten Matthew's Bible an du lo ve thunga a chan chu Rogeran note le comments margina alo pek wang ani thungani The Great Bible of 1539 King Henry pariatna khan heng polung oilo pani te anlung oi ve ve na tura chung Bible chini te ennon na tan athune na chu Lord Chancellor Thomas Cromwell apeta a ma se Converdale chu thodan ko mu tuwa a ta thawani atlang pui thu in Matthew's Bible ennona note le commentary asiam te chu ti tel lo ania chu Bible chu kumsang kha zanga sumthum pakwa a The Great Bible tia hriat ni in ti chua ani The Great Bible ti minga ko ani chanber chu alen em wangania kumsang kha zanga somlia ti chu ani khan a title pheka Canterbury Archbishop Thomas Cranmer chuan he Bible hi biak ina chiar tura pomani ti in apuanga Henry pariatna po in ko ran tin ten Bible lian ber ang hi siam turani ti in dan asiama mi te po thei patopa an thin lung ne tura the manni ti chuan The Great Bible chu official taka England lalin ko ran te man tura ati masak ber anita a chu tun nuwa chuan King James Version choisan na anga ngai sual na om fo thinani England rampuma biakina chiarna mun siamin chu The Great Bible chu da ani thina mi ten an ruk bolo nan cheinin an thlungtlat thinani mi ten chutia ma ni ngeya pathian thu chiar chu nuam an ti hlea ma se chunglama in khom te ati boi thina wangin sermon nei lai chuan van tlang tan chiar khap ani thinani England ram chunga tin de la Bible ti chua lo khap thin tu Bishop Tunstall la phalna nge in chut thum na le chut nga na po ti chua ania Tunstall la chuan tuna chuan tin de la tho de vek atanga Bible chua phalna po officialin apeveta ani Taverner Bible han soile lokila kumsa ka janga somthum pakwa khan Greek dan shemi le khathiam Richard Tavernera tin de la Bible a chiara wanga lungin po tang to chuan ama in Matthew's Bible chu a revise a en non vele a lelin diklo lai tam tak siam tha in sezon thumal tam tak ka thun bel boka chung te chu en tirnan similitude ti aya parables Pascal ti aya Passover ti te ani ma se The Great Bible ti lo chu khan aron hlia khu le zo ta bok kani